Omuhuri ya Minisitiri y'Amagara yo kurwanya omuswija gw'ensoro mu ihanga kurabira mu kugaba obutimba bw'ensoro kubera abaturo kwekingira ensiri obutimba burikuhika 85 nubwo baragabwe. Barikutongozaho kugaba obutimba obu bakuru b'ebyamagara bashaba abatura okubukozesa ekibugenderire kandi ngo twabashomesa buri kiro mwine gukora ki twentambura omuyaro shanga abantu bine conference z'omushija barwara omushija ahabwa okubura obutimba ninga shikore embazo mwirwaro no barabera byonshebe kugira ngo abantu batwara obutimba babuto mu nkoko kunkati bintu bajana kureba ngo obutimba twabaforowe ngatwara muri sales zone obutimba bwaba buke twede obutimba abo kuba tumwayerebera ningwe obutimba ni buke baba kwira kakatimba ukakozese umurimo gwako utakagira ngo nako kutungira mu nkoko nkabamwe kubakora kutekaho za kateni omubadirisa ninga anyigizanyu ninga kulindisa emishure mu misiri yanyu akatimba papasire nako kosaki nako kuraramo korabe no basa kugera eka yawe erimu abantu 12 ni mu mwindo kwatara har government kore no basa kuzara abandi 12 ukabagira umuntu yawe echo kumanyisa no basa na kubarisa no kubarebera mbwenu kore no basa kuzomu katare muduka no guraki no gura katimba abana bawe barara oguno murundi gwa kana government korabiro Minisitiri y'Amagara okugaba obutimba bw'ensiri ikija kuyamba okucendeza okushanga abantu mujye mu marwaliro ukashanga n'emibaze tabasa kumara kwanga emibaze yiba kusindika obwire bwinji nebe baliribwe turamanya nti twakozese miringo eyindi okukozesa akatimba kesiri omuhendo gw'abantu abakuzo mu idwaliro ni kuza kucendera twafuna obutimba 8 igana nkaga buri katimba tu expecting kurara mu abantu babiri ekikumanyisa ko baza mu kabiri ziba mutwaro gumwe kakaga na bishatu okuri Gerard Emmanuel Ainebyono ry'omugambirizi w'ekitongore ky'ebyamagara abebembezi bashemerire kutwara umwuga ogwo kurebuza enkozesa nungi y'obutimba obu omu byanga byabo. Gavumenti yaleta akatimba kesiri omuntu wafuna akatimba kesiri ayina obuvunaanyizibwa kurebeka ngu yakakozesa kurungi twine okuhereza okucondoza kuri kuba kuriho nibakora report abamarwaliro bari kugasindika Ministry of Health omuganda makuru nk'omuringo gwa gavumenti ogwo kurwanya omuswija gw'ensiri gavumenti yasindika obutimba bw'ensiri emitwaro 13,208 oburikuza kutandika kugaba omu byanga byona ebyambarra city kandi obutimba obu bwayakirwa aha mbuga nkuru za kanso ya Mbarara city erizooba kandi bwayakirwa Kano James Mwesijoro RCC wa Mbarara city hamwe na Robert Mugabe Kachebezi orumeya wa Mbarara city. ati gavumenti yatwekera obutimba emitwaro 3 twari 13 ngo abantu bambarira city babagabire baburaremu tubinge omushija omucwekomo twenkambarira city leadership sima government turetera obutimba nitwe okuyamba abantu bitambishija kwesiri kandi no kugira ngo abantu babukozese Districts zirimu Mbarara City, Rwampara, Bushenyi, Buhweju, Ibanda, Kazo hamwe n'ezindi nizo zirikuza kutunga obutimba obu kandi obutimba buri kuhingura $8,615 nubwo burikuza kugabwa omu maka garikuhika $8,484 n'omushobo. taza kujuba ebyenyanja taza kurisa enkoko kukora omurimo gwabo gwa bureta ogwo kuringa omuswija kandi ushanga wota byamire mu katimba uja kuba noshoza munonga ukuzo mu irwariro kuraguzo mushija aha bwa TV West the era Akiza na Adolphe Yoreka.